Ya, Brik, jangan suka pacaran sama beliau. Oh, saya pacaran sama beliau. Ini gua gak suka. Berapanya aja tuang minterin gua. Tar lu, Brik, lo. Sama gua lo tau sendiri lo. Iya kan. Brik! Apa? Bak. Ngapain di sini? Ngapa-ngapain? Lihat kita berdua doang. Ngapa-ngapain? Cuma ngobrol, Pak. Jangan ngomong lo. Gua gak suka lo pacaran sama beliau. Kenapa sih? Lu ngerti beliau kagak lo? Ngapa? Apa itu? Beliau yang buat orang nyuci. Sewot gua. Gua jangankan lu pacaran sama dia. Sama berapa moyangnya gua gak setuju banget. Ya, itu kan ntar kan calon, Mbak. Calon. Berapa itu orang nipu gua? Pulang cepetan. Nah, terus kan kalau abang pulang nih gimana? Udah pulang. Ya. Udah cepetan sana.